Iya, iya.
Тукай әдәбиятыбыз зур югалтуга дучар булды. Безне бүген авыр кайгы җыйды. 3 сентябрь көнне каты авырдан соң 81 яшендә Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Республикасының Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рахим Григорий Васильевич Родионов вафат булды. Арабыздан олы шәхес, күренекле әдип һәм халыкчан каләм остасы китте. Күбебез аны җылы итеп Гәрәй абый дип дәшәләр иде. Гәрәй абый ихлас һәм күңелле кеше иде. Үз тапкырлыгы, тормышка позитив карашы белән ул башкараларга нур, рухи көч иде. Безнең белән бу нур һәм аның турында җылы истәлекләр калачак. Күнәләребездә Гәрәй Рахим шундый мехербанлы шәхес буларак калачак. 50 елдан артык иҗат итеп, Гәрәй Рахим халкыбызның ихлас мәхәббәтен яулаган әдип. Аның иҗаты бик күп телләргә тәрҗемә ителде. Гәрәй Рахимның иҗат һәм тормыш юлы олы талантка һәм бай әдәбиятка, милләтебезгә, үз халкына тугрылык билгесе булды. Кадерле дуслар, без бүген күренекле шагыйрьне, язучыны, дәүләт хезмәткәрен соңгы юлга озатабыз. Гәрәй Рахим истәлегенә багышланган матәм митингын ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Әхмәтов Марат Гатыйфовына бирелә. Кадерле дуслар, иптәшләр, сез әлбәттә минем белән килешәсез. Шашмар кәтитте бит әле. Җитмәсә алар һәрберсе сезнең күренекле кешеләребезне, йөзеп каршы булган кешеләребезне алып бара. Әмма шундый кызганыч вакыйгалардан берсе булды. Кичә бүген кем белән сөйләшмә, Гәрәй Рахим турында эчкерсез, чиста күңелле, җыр сүзле, саф кеше булып сөйләшәләр. Һәм әлбәттә, бу кеше белән шушы матурлыкны бүгенге бу барабыз әле нинди матурлык казанабыз, нинди матур театр сатып алды, бу кешене калдырып китте. Мостай Кәримнең үз чорында татар поэзиясына йолдызлай атылып кергән дигән сүзләре белән Гәрәй Рахимне, Ринат Фарисны, Равил Файзуллинны, Адил Сибатуллинны, Рөстәм Мингалимны искә алып әйткән шартлау кебек булды дигән шундый сүзләре бар. Мостай Кәрим ул бер кайчан да бу кеше буш сүзләр сөйләшә торган шәхес булмаган. Димәк, ул аның талантын, аның сәләтен инде беренче язмаларыннан күреп әйтә белгән биредә. Һәм инде Гәрәй Рахим үзе дә бит яшьли үк әле, йөрәкләр турында язасы бар әле дип шундый сүзләр әйтә торган булган. Һәм аның һәрбер иҗат җимеше, һәрбер иҗат әсәре ул чыннан да аның йөрәк сүзе кебек, йөрәктән йөрәккә барып җитә торган. Менә бу ел республикабызда безнең туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Безнең Татарстан Яңа Гасыр телеканалында эфирда һәр көн Гәрәй Рахимның туган телебез турында аның йөрәк сүзләре ишетелеп тора. Мин ышанам, ул киләчәктә дә әле безнең күңелдә озак сакланыр ул сүзләр. Нәрсә ди Гәрәй Рахим? Татар теле, дәүләт теле, дәүләте татар иле ди. Татар теле көчле ул, халыкара билге алган затлы телнең берсе ул. Менә ихлас күңелдән җаны тәне белән милләткә, татар теленә бирелгән кешенең нинди сүзләре. Һәм
Onun icatı turunda indi hayran sözler әле bugün de ettiler. Ama lakin әле Tokay'ımız aytkancha, Tokay bir zamanında aytkan, min koyup koygan şair gına түгел, cemaat işliklisi hem diplomat tələdi. Менә безнең bu sözlerinde doğrudan Gərək Rəximlə Tokay'ımız yaşamıştığı bulmasa da, onun cisimine, onun isimine, onun ameline doğru gidetirgan sözler bu. Çünkü Devlet Sovetinde 17 yıl devamında bizning Мәгариф, Мәдәният, Фән һәм милләтара мәсьәләләр буенча комитетның бүлегендә эшчәнлек итә. Һәм ул безнең яңа тарихыбыздагы кабул ителгән республикабыздагы бик күп закон проектлары мәдәниятка, мәгарифкә кагылганны, аның кулы аша үткән дигән сүз. Әле ул гына да түгел, әле сүз йөри, Рим Атласына бәлки хәтерлидер менә. Татарстан гимнын әзерләгән вакытта бик күп язучылардан кергән бик күп тәкъдимнәрне берләштерү эшендә безнең Гәрәй Рәхимгә йөкләнгән булып чыга. Һәм ул безнең республикабызның символы бу безнең бүгенгә яши. Татар поэзиясының антологиясы бу безнең шәхсебездән күпме мәгълүмат, күпме тарихны актарып, Үсе bu мәсьәләдә тарихчы һәм әдәби галимгә әйләнгән шундый хезмәт буларак кабул итүе, шулай ук безнең тарихыбызны, безнең телебезнең аның ерак тарихын, аның әдәби нәфислеген, матурлыгын раслый торган мисалларның берсе. Мен республикабызның президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов, Дәүләт Советы рәисе Фарид Хайрулла Мөхәммәтшин һәм депутатлар исеменнән безнең мәрхүмебезнең туганнарының, гаиләсенең, якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Кызганыч, әлбәттә, әйткәнемчә, шушы матур бүгенге тормышны ул калдырып китә. Инде барлык эшләгән гамәлләре, тормышы, аның шәхси үрнәге һәм гамәле аңа дуга булып ирешсен һәм әлбәттә уны җәннәттә булсын. Сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, Татарстанның халык шагыйре Каир Зайдуллага бирелә. Поможешь? Чемодан подвинуть. Все, не надо. Hörmətli cəmiyyət, Tatar ədəbiyyatı zor yoğaltıb içərə. Bu indi bu yıl birinci yoğaltığına tüyür. Lakin biz anday qaygılı xəbərlərə iştək qoyğanmıyız. Gərək Rəxim isə yaşdan öp, Marat abi etdi də, yaşdan öp Tatar şiiriyyətinə yaşın kimi qatılıb bilən kişilərinin birisi, alarının boğunu bilən sıra oldu. Onun Vəqdə deyən şiirlər kitabı 67-ci yılına çıxan, biz suyu çağında biz onu rəxətlənə okuyuq, yuka kitablar. Bizler işlerinin ama grafisi de var, Rəximli, Gərək Rəximov, şunun ismi Qırqıri, eştiğinde kitap çağın Qırqıri'di. O ile şair Tukatış yazılgan, lakin şuşu yukarına kitapta da bilgili şiiriyat sevişlerge anık bula Tatar bayisine güzellikli, güçlü şahit. O Her şunusunu da itiraf gerek anlamına Qırqıri degenden şunun ismi bütün Radionov Grigoriy Vasilyevich, o bizim Tatar güreşinlərinin bir vəkili, hem ömrü boyu özünün qarindaşlarına doğru bulup, onların qırıqarətlərini bilip yaşadı. Hem sınğı əsəri də onu Rus dilində yazdı, Krishinski demektir. Şunusunu da itiraf gerek, Gərək Rəxim degen isimle ona Hasan Tufan özü bilgen, təxəllüsdü. O, şundan da mənə rəhimli oldu, özünün kalemdaşlarına, halkına, şiiriyetine, hem Gərək degen isimde biz Azan xanların iskeçirgen təxitli de oldu. Şundan da o şairgine tügül, o edebiyatının bütün janrının dinlegen kişi prozada olsan mesela günler yazga hoşbaş, sadece seyahate kurmamış diyen polisleri, şimdi lirika bilen suvarılgan şair prozası, bana şiir ite olursan, ben şunun bilen o kıymetli de dramaturg olarak da kahirlengen mehabbet, mesela librettisini yazgan kişi Mecid Gafur'un Kara İzler eseri boyunca
Aның үшін zamanında Tupay ismindeki Respublika bilegine layık olan idi. Onları Ecek hem Sarık eserinin Uşak Tiyatro'nda uzak yıllar vardı. Şulay bütün şimdi balalar için piyesleri hemen Nizele Tiyatro'nda ben başka tiyatrolarda hemen SSR tiyatrolarında da kullanılan kuruluk bir dramaturg idi. Onun icattaki muşları biraz gene yani şairlik şöhreti altında biraz kübek ederek de kaldı zaman. Gereğdeki bizim edebiyatının elbette biz aksakallı deyip yani bitmek olalıydık. Hem o gelecekte de mengilik gibi eytesin ki çünkü mengilik bir evde yok. O bizim bir uzak yıllar Tatar milleti sen kalkan vakitte anın icatı da bizim Tatar halkının kümlerinde olurdu. Hürmetlerine bakil bu dereye oldu. Söz Tatarstan'dan halk şairi Rahil Fayzul'undan biriler. Muhterem cemaat, her kişinin bu dünyadan gittiği özü bir yuvaltı indi. Özü bile üz dünyasını alıp gitti. Eğer de indi merhum şirineti ve zor şahıs iken onun gittiği Abaruşa canına ağır ama çünkü onu kavatta bulmuyor şahıslar gitti. Böyle rakip birlikler Sümma arasında hukuk kırılı kalan payı şahıs idi. Hem yazışı, hem şair, hem sahne ülkesinde hizmet koygan küçük derecede edip, o uyuşturucu, o tercümeşi, hem en mühimi o kişilikli kişiydi. Yüzüne nindigine ağırlıklar olsa da, bu da yengil gümür kişirdi deyip etip bulmuyor. Lakin o kişiler arasında kaygısını da yutup, şat gönüllü bulup, kişilerge yaşav derdi istitirgan şeydi. Zaten bile biz zamandaşlar, biz 60. yıllarda edebiyatına gelgen buğun vekilleri, Tirege'ye biz kızgarça karşı, biz buğun edebiyatının kaderi bulgan şakta. Çin mağarasında kitap bile yaşayıp, icat bile, hem icatla biz dünyanı özgertemiz deyip meydana gelgen buğun vekiliydi. Biz şu vakitte söylemeye başlasam, zor isimlerle atarga mümkün. Nerede kimliğimizde etip gittiler, Tatar Kıraşı'nın içinden de yürümesini işçikte itedik biz ama nerede kim de etip itedik. Hem de etirge kirek, Kıraşınlar alar, alantı halık. Bütün yaktan da. Onda bir zor şahıslar var. Bu tırmışta dünya tutkan, hem dünyanı alıp bırakırgan. Türlü ülkedeyiz. Edebiyat ülkesine gitsek, Tupaylar zamanında bulgan Yakfi Milyanov. Bu bizning Tatar poeziyasında yüzünün uğrunu bulgan zor şahıs. Endi bugünkü kunga kelganda, bugünkü bizim zamanga to'g'ri kelganda men aytib Grigoriy Vasilievich Gerayevning familiyasini aytar edim, ismini aytib o'tar edim. Kirashinlar arasından edi. Bu bir qachonda Kirashinlarni Tatardan ayırıp qaramadı. Bir bütün itib tanıdı, hem şuna kirashdi. Hem şu vaqtda Kirashinlarda bo'lgan yaxshi odatlarni ol tilda bo'lsin, ol san'atda bo'lsin, ol shu yaxshiliklarning üsüvün juvalmavını tiledi. Ol her vaqtda istib aytayım, o'z xalqının da bütün Tatar xalqının patrioti bo'ladi. Albatta
Gary Rahim turunda köpçülerge mümkün bulur idi. Amanın tagın bir ýagyn aýtyp gitmek gerek. Ol andan bundan gına işlemedi. Kuyulgan işini ijatda bulsun, tam iş duruşlarında bulsun, devlet sovetinde bulsun, hem Meskev'de bu cevaplı işler başkardı. Hemmesinde jirine jitkirip işlerge tırıştı, bulduklu, kişilikli, hem de durmuşlu yaratatan bir şey değil. Kuş, Grigoriy Vasilievich, kuş Gary Rahim, eğer de bakı dünyada da mindilik hayat bulsa, çıraşırız be. Kuş, kadirli çibiz, kadirli adibimiz, kadirli dostumuz. Söz Tatarstan'ın halk şairi Razil Valiyev'e berildi. Gary Rahim'nin Grigoriy dostumuzun yoqtılığından ketüğü bizning işen onun bizler işini yaptık. Ama bütün Tatar halkı için, Kırşın kavmi için pek zor oldu. Onun turbayında ayıp sıfatlarını edebiyatlar. Şimdi o pek zor şair, biraz daha dramaturg, cemaat işletmesi, siyasetçi hem başkaları. Ama lakin halk onun büyük işlerini bilip bitirmiyor. Şu an bizge onun turda yazarga, onun turda çok söylerge gerek olacak. Nasılga 20-30 yılda Jiyan Fondi bilen birlikte bir Kasım Ağa Osmanlı başlap jürgen şahıslarımız serisinde Tatar halkının büyük şahıslarına bağışlanan kitaplarını ezerlemede Gary Rahim en zor ülüş kırtkan kişilerden birisi buldu. Biz onda 60'tan artık Tatar'ın büyük şahıslarına kitap çıkardık. Hem şuların büyük kubisinin redaktörü da tüzüşçüsü de Gary Rahim buldu. Vafatına bir neçe gün kadar onun iyine bargaş, kırına oturgaş, ol köterilip, başın köterip işke, ağzın açıp, film kımıldatıp bulay demekti. Razil, biz bit xon bike turunda kitap eser yavuşadık sizin bilen. Mine şunlığına işlep bitirgeydi bit, mine şunlığına işlep bitirdik, Xuday Teala mine xabar bersin deyip, şul xatı üzgelenip kaldı. Mine ular aldığından da mine bakıylıkta köşer aldığından da üze turunda tugul, üzerinin avru turunda tugul, dünya meşakkatlar turunda tugul, icat turunda, üzerinin işleri turunda azaplanıp söylüyordu. Umman onun turunda büyük köp edip bulur idi. Onun indi kişi olarak umman o iskitkiş zatlı şahıs idi. O gacayip de ihlas kılırdı. O şul xatı jürtürlü. Onun yanına barıp kırgaç ise ol senin yanına kirgaç bütün kaygılarını unutla. O sana yaşayı dertibireydi. Onu kurgenden sonra onun nasıl yaşken nasıl işlisi kile, yaşayısı kile başlaydı. Ben onun turda büyük uzak söyleyip alır idim. Ama lakin hareketleşekte onun turda biz yazarız. Onu her hadis geçiririz. Ben üzerinin sözümde onun üzerinin şiiri bilen tamamlaysam kile. Dahiller. Bugün yaş ayutuğun min. Sabır salmak kart ayım. Monsuna kaysam kitmey, şoldur indi kartayım. Köp buldu benim köngülde, par şatlıklar, par kaygı. Tek ruhum hiç kartaymadı, tenim güne kartaydı. Min şiirdeli haman gel yigit bulup kalam. İtuğan jir altın bişik, bahil bul indi balam. Bilem, uzaklamay min kitam indi, bilem. Tek ruhum kalsın demsinde, gitmesin benim bilen. Bu kalsın şiirlerimde, kalsın kitaplarımda. Sina kaldıram tuğan il barında. Sina miras bulsun minnen, yaşlı tavgı suyum. Unuklar kızım, ullarım, şiirler yazgan iyim. Minnen sında jiller iser, yılgalar, orman şavlar. Aman gurur basıp durur, kökке untulgan taular. Yıldızlar cimilder kökte, salut atkanday tuyla. Kinetkine birisi sünse, onu min diye uyla. Sen minike, min sinike, mınsında yok ayırma. Min hanılık, sen bakıylık ayırma. Şunda gana, min dakhille pitem seni, sen de mini dakhille. Min kitem, minim oranğa, daxit insin bu iliye. Hoş, bakil bol, yaraylırsınız. Слово заместителю руководителя исполнительного комитета Лениногорского муниципального района по социальным вопросам Владимиру Васильевичу Другу.
По праву лениногорцы гордятся достойным сына своим. Действительно, Григорий Васильевич родился на Шукуровской земле. Его творческий путь начинался именно в Лениногорском районе. Первое стихотворение в 1961 году было опубликовано в районной газете Лениногорска «Весенняя песня». И все лениногорцы сегодня скорбят за всей республикой, выражают слова соболезнования всем близким, родным по поводу утраты нашего земляка. С честью и достоинством лениногорцы хоронят и бережно оберегают творческое наследие своего земляка. Тодовка ауыл жерлеге башылығы Павлова Демева. Her oğul güzel tabiatle, mağdur ileri bilen yönetimidir. Anda doğup üstken, oğul deyip, yanıp kıyıp yaşayan kızları bilen donlu. Grigoriy Vasilievich da bizning suyukli ulumuz. Ул безнең кичкенәгенә Лениногорск районындагы бердән-бер Крешин авылы Федотовканы үзенең үткен каләме, иҗаты, хезмәте белән күпләргә таныткан олы шәхес. Мин бүген авылдашларыбыз, аның классташлары, замандашлары, әсәрләрен яратып укучы, барымдәшләре исеменнән Диләрә ханымның балалары, якыннары, иҗатташ дусларының İren kaygısını ortaklaşam. Gürgürey de bizning urunu cennette bulsun. Behil bul, Gürgürey de biz. Sizning yaptı isteliğiniz, oğuldaşlar, barındaşlar kümülünde мәңгі saklanır. Söz Alaskar Kamau ismindagi teatr artisti, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясы халык артисты Әсгәр Шакировка бирелә. Aziz milletteşlerim, bugün mine sizni mında isen sağ kuruma bik şaddım. Көңілләремдә sizge şiksiz zor rahmet. Şulay edip, bizning tubanlarımızı, dostlarımızı, ediplerimizni zo'rlab uzatу, ul milletni ko'taru, milletning kim ekanini isbot etu, ham бүтән xalqlarga ko'rsatu. Chunki agarda o'zimizning chin talantlarimizni zo'rlab, hurmat etib uzatmaymiz ekan, bu milletning kelajagi yo'q degansiz. Endi Garay Rahim turunda şunu gına kesim kile. Kavatlap tırmayayım. Çünkü şu katli matur, akıllı, zihinli hem bigrekte жылы sözler ekildi. Aytamiz ki, kişi özünün tabiatı bilen, başkalardan nersesi bilen ayrılıp dura. Elbette, көңіл байлығының keng ekenine, hem yüreğinde жылылық bulganı bilen. Şuna göre ayteler, sen tыныш çıpladı. Çünkü senin yazmışın, tırmışın, tыныш çıtlarga rüksat bile. Ders aytasım gile. Bana anım bilen şak şıraşıga turu kildi. Hele min biledireyim, bu bir öpkeli kişi. Hem soňky yıllarda nindi zor faciga geçirdi. Min kurgan sayın köngülümde nişik bu özün tutam eken degen uy kileydi. Lakin tabiatı şunday kişilerge şiktir yakşılık işler. Yaktı köngülliydi. Yakırıydı kalıydı şu kadar kişiydi. Kavatlap aytam, neytaşların sizlerin bu kişilerge yakşılık işler getirişti. Mene mındı edemler cemaat bik sirak bula.
Әлбәттә, бу безнең халкыбызның иң зур бәхете. Кайчан үзеңнең милләтеңнең балаларын хөрмәт итәсең, зурлыйсың, аларның кем икәнен аңлыйсың һәм башкаларга аңлатасың килә. Бүгенге соңгы очрашуда Ходай Тәгаләдән мин шуңа аңа бары тик бер генә сорыйм. Җаны тыныч булсын. Аллаһка шөкер, ул адәм булып bu dünyadan gitti. Söz Татарстанның халык шагыйре Радиф Баташка бирелә. Гәрәй, бүген син үзеңнең яшьтәшләрең белән түгел, аләмдәшләреңнең, моңдашларыңның, үзеңнең иң кадерле дусларың түгел, bütün milletning кайгысы булып арабыздан китәсең. Гәрәй дус, әле качан гына дип әйтсәм дә инде 62 ел иде. Дустым Рөстәм Мингалин белән университетка укырга килеп кергән идек. Без югарырак курсларга идек. Бергә катнашып киттек. 50 көй түгәрәгендә, башка җирләрдә, аннан газета, журналларда бергә эшләдек. Мен инде әдәбият, шигърият кырларында бергә булдык. Менә бүген сине Хәсән Туфанның әле син авылда чакта ук изләп табып сине әдәбиятка кертү турында әйттеләр. Аның белән бергә Сибгат ага Хаким да булган. Һәм алар сине гомер буе яратып, үзләренең иң яхшы дәвамчысы, талантлы шәкертләре итеп санадылар. Һәм шуңа күрә син эшләгән эшләр алар өчен чакта күз алларында булды. Сибгат ага Хаким сиңа хәтта үзенең васиятен калдырды. Ничек итеп җирләү турында, кемгәдер түгел, бәлки менә Гәрәй Рәхимгә Григорий Васильевичка калдырды. Мин соңгы минутларыңда була алмадым, Гәрәй дустым. Син үзең кемгәргә васиятыңны калдырдың икән? Күктәнге бергә атлаган дустың аксакалыбыз Роберт Батуллагамы? Яисә бергә җыен шәхесләребез сериясендә асыл китапларыбыз чыгарган Разил Вәлиев кеме, шулай ук аның белән бергә эшләгән Марсел Галиев кеме, яисә үзеңнең шәкертең моннан 50-60 ел элек Чуашстанда яшьләр семинары оештырып, шунда беренче мәртәбә шигырьләрен тикшергән, аның устазы булган Рабаил Зәйдуллагамы, әллә инде үзеңнең кавмыңнан Рәшен халкының биргән иң соңгы арадагы зур бүләге, зур шагыйрәбез Луиза Янсуаргамы? Белмим, атап бәлки әйтмәгәнсеңдер, ләкин син үзеңнең эшләгән зур эшләреңне, зур хыялларыңны, шигъри ирешелгәннәреңне халкыңа васият итеп калдыргансыңдыр. Һәм халык әлбәттә синең ул эшләреңне онытмаячак. Ул һәр вакыт син эшләгән эшләр, син чыгарган антологиялар, син Мәскәүдә безнең Кулгалине, Тукайның юбилейларын ЮНЕСКО календарларына керттең. Ул эшләрең буме? Әллә үзең дә моңлы булып, җырчы булып, безне Крәшин халык җырлары белән сөендереп яшәгәндә, син бөек җырчыбыз Илһам турында гына да 5-6 китап, альбом чыгардың. Бу шул эшләрең белән дә, барысы белән дә син халык хәтерендә сакланырсың. Яшь чакта язган шигырьләреңдә син туган туфрак турында, туган ягың турында язалар идең. Бит йөрелеп эшлим. Бит туган җирдә булган кабит. Һәм соңнан без һәр вакыт җирне яраттык. Һәм
Eğer ölüm kilse, ölümne de kızık iterbiz. Ona tugil, jirge giderbiz, deyip yazgan idi. Eyi, aramızda tufraktan yaratılgan, hem şul tufrakka jirge eylenip kaytabız. Esinin tuğan yağın, Tatar dünyası tufrağı, göz yaşı bilen, ümitler bilen, gelecekte yaşar için güç, hıyallar bilen sugarılgan ağır tufrak. Şul tufrak sine jingil bulsun, sin ama haklı. Dahil bul, gerey dostumuz. Vanlar ziminden söz dayatıp bitirelim. Bizimning sözlerine rahmet sözü bilen başlap jibiremekçi bolam. Bizning ailege, atinin dostları, birge işlegen şahslar bek zor yordam ko'rsatdilar. Rahmet sizga. Ati ömür boyu Tatar edebiyatı için, millet için işlep yaşadı. So'nggi cheklagan vaqtlarini haqiqatlikda oyoq yurganda gil shovib yurdi ish bilan. Bir kimga da yordam etarga qarshi kelmadi. Kim anga yordam so'rasa da bor kishiga yordam etdi. Şolay da uzun bek zor kishi etib sanamadı. Hali yubileylari uzgaç, televizor, radyolarda, gazet, jurnallarda onun turida chiqqach u butunsin qarali meni xalq bilay ekandey, meni shul qatlik zo'rlaylar ekandey, men shulay deb o'ylamadim da deb aytgan edi. Rahmat senga ati, bizga bek yaxshi ati bo'lding, bek qizg'anish. Bulay tezpak ketib boraman. Bizning shu videoda tamam. Xush, tarayib